Majua-jua man banta krina senina rasturang meriah ukurta banci kita jumpa mulihi ibas acara pepalam pusuh i kanal YouTube YKB Bahasa Karo. Renungenta wari inda ibuat ibas surat wasiat erpalasken judul segedang dalan kegelukan. Ibuat ibas kitab bilangan bindu 20 menaken 22 se-20 siwah. Si jadi palas perenungan emekap bilangan 20 ayat 20 siwah nina baginda kata Tuhan. Kenca ia teh perpulungane kerina maka Harun enggo mati i tangisina ia 30 wari dekahna. Senina rasturang kekelengan Tuhan Yesus Kristus pernah ngasi begi kata obituary. Obituary ema berita karena kematian sesekala. Si ikuti karena sejarah singkat ibas perdalanan kegeluhan sesekala Obituary iban mankala sir terberita rasman kala si berpengaruh. Salah sada tijena eme mereken perukuran entah pebuah penggejapan mankala si pak sana erjuang ibas ndalani kegelukan. Senina rasturang kekelengan Tuhan Yesus bagin pustaka si badia sioge kita ibas wari inda desken obituary man Harun siang 20 tahun nemani Musa ibas perdalanan radu ras bangsa Israel. Harun ia kala si setia ibas nemani Musa, tapi Harun pelabo pula ibas kesalahan nari erdandankan kesalahan bali ras Musa. Harun pela berhak datkan kesempatan guna banci bengket kubas tanah perpadanan. Tapi ela menekan jasa belin Harun ibas Harun nemani Musa guna mimpin bangsa Israel. Si sehkel terberitana bangsa si keras kepala hal indah banci si ida paksa Harun mati. Bangsa Israel ngandungi Harun i tangisina 30 wari dekahna. 30 wari emekap jumlah waktu sinuduhkan maka bangsa tuhu tercedak hati. Senina rastura kematin sada kepasti anem gia lasita katawari kematin reh derpa kita seh man banta manusia. Caranta ibas dalani kegelukan enda merupakan pilihan. Ugange kita ndahikan kai sisurakan Tuhan entah lalit pilihan ta. Kuga reaksi kalak pak samegikan obituary kita iogekan. Payung kalak tuhu-tuhu perceda ati erdandankan bagi belinda pengkebetah bas kegelukena. Senina rastura pilihan tah si jadi penentu. Senina rasturang baginda kata di bata si sekman banta ibas suwari indah
Maka mindo kami ulah kita lupa guna like, rasa subscribe. Bagepe mari si bagikan manta bagepe kalak si deban. Alu bagi ibas kita nggo bagikan caman kalak si deban. Kita nggo ikut muat bagi ibas pembarkan berita si meriah. Man kalak si deban cana kita penggo ikut muat bagi ibas pelayanan YKB. Bucur ras mencuah-cuah. Tuhan masuk-masuk kita kerina. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.